Sangut kiri rangba ki balong ki nongilam ki bahakmat jongka Mauhati Constituency Political Committee lane ke MCPC barka PDF na Mauhati Constituency harengkat bat kinong kersan kilalai ban penyeso no syaka parti UDP haka khanyo tarik no pra R1000 R4R hasonidan haka bala pediang bat penskem mikite kiri rangba do General Secretary ka parti UDP Ribhoi District uba Michael Karhunai haka jingedon lang uba bayahun lang makdo kertong ka parti UDP na Mauhati Constituency uba Alos Nongpo Senior Advisor ka MCPC Presiden ka MCPC uba Anan Mangu hagani kasngi kinong yelam bat kinong kersan ka MCPC kilarai bakin ai ka jing kersan ka bapura yo kertong ka UDP na Mauhati Constituency uba bayahun lang makdo naga benta ka election R1000 R4lai namara pisat kelingi yano kersan te mentanga nanang junga bat katu kat ni mo ngilai rai bat haman ki prayunit ru ngilai rai ban ya kersan no syaka UDP sengrulum haunus nem R1000 R4lai te nalyang jumpi pimenjur na mikne sumarakti ra menjur R1000 R4lai MCPC UDP how R1000 R4lai MCPC UDP nangta kiwe seperti NPP ru ngatrai kidon kin menjur berai UDP PDF ru UDP but how news nam se uday usnam uba tiong grassroots level lane kaperti kapaisim yaurit uria uduk usuk usyam jinjar ukup siliang sem siliang pi haknika kanhun jungi ngidon kum kita omdon bodeng tayeng ne omdon ru ulase bodeng ke buan hang ne ki khmat yong nane ki khmat stem hanrei tang chisuru ngidon hang ne kirit kiria sudah bat kita kirit kiria kidai nong kersan bai je jong ba jinus dorpang ngatai pinang kemau house name ada kafra hakaba bajilus na patok umla bani tang cisiru ring ya kun ya kawai ka perti ka ba he ane kita gibong hamanta ki high level bat ngiduna tang kendiat tang arspa saubut banjob ya kita ki perti ki bahe denam dena bat mentakas nem ngin sepen kelano kompong no nilai house name R1000 Pra ya kita ke hespa penban kita lumlut ya ke spa ke jungi denam dene hagabai dai bakane ga jingat jong ti option tali ki snem do parti UDP ngayo bon ki MLA naga jelahi brokway khamtam hapo East Khasi Hills West Khasi Hills hajantia bakun joro hapo Ribhoi hagabai dai baka parti ngasno banai gani gajin puntip gajin berpena ba ni ha gani gaganti governmenta nilong di badan box sisa banginyo yafi ki reorong ba ki bana ke parti MCPC larang bakla kade gajin presitom gajong fi ba had wan hadian ba u kandidat jong fi iba jinus jong MC madon kan hawa ada sabra kade gajin presitom gajong fi bangala awas penjob hawada khalai batunjur basurem tang mulumala hawada khalpra hagabaidai bakane ka benta masusno balai ka jingkit bok terweng yafi ki perlok ki blaiwan menrakasni kun ka jing penyeso tumba bilong mende na kalian di presiden ba amdai boang ba ni parul nilai komisien ka lupa ba nangis akhmat ngiskem ba ka MCPC kanlong lo ka UDP minta hangne yakendo ha kasnong jogi ba JK Dorpang mangi naga parti UDP ringkat bat ki MCPC ringkat bat ki Weiru naka PDF bat nagi ki Weiru giseng ki bla penisno amne syaka parti UDP haba mangi ki badai ki nongret haba ki lor don't come artly
masih kertong di Bandung. Hangi don ke UDP bat ke MCPC. Ke UDP bat ke MCPC kini lor lang. Ya kini ke penfor. Jong ke Mauhati konstituensi. Ban perni yang sembai ubah na ke Mauhati konstituensi. Kini ke biang hak. Ya biang curang ke. Habai lor mesti ladai biang curare. Uoi beban, uoi boy. Poir kai seno-seno. Ndrai habai biang curah. Nila pendap ya kekam hakadur kebaiknat buat keberhenti. Ngangit skam makane kajingi kendo kajongi mentah kasih. Kandai kapan sajing kenau haka history jong kemau hati konstitusi.